kan thun nuai om pon ni lo do hona do na muna central Sawrkar hian a deploy thei a deploy bok thin Mizoram pona deploy an ni poin an sen so jong le an hlo kan pek vek angai mi state te police tur kan tum ke ringot ani tu na hian a thak lutuka amaro chu khati lai kan Sawrkar khan police lak khan chak zeka police an mi te thun an chak zeka an tiluya ti su in lain chirang kan sumina thinani chuan Mizoram battalion state Sawrkar noi om tur idin zok angu kan tingoi noi ani ma sen tiluya tu na hian mi fa son ang kan ne enkol ang kan nia mi fa kan chom rengani tu na hian chu chuan an chunga thunei na po kan nei tak lo ma ro chu kan ti top thei to si lova apoi khop maya pu amit san Mizoram battalion min pedom ti la chu lungpui chunga chen kol thei ngilang mai ne re wang mai box nya vacancy sang li lai om hira thak ke han ti po khan rap thak ke kan ro chun hira thak ani po speaker chu ni mai ten kan police te hian thamon om lo an en reng po hian thlan ti muang lo an fit lo ti na ni berang chu tu te lak ne mo ni le kut vung berbur ke vengbur ke bung vung berbur kan PS awatan po kan du lo tur an la zirti tu an fa te zirti tu atan an du hau lo tur an no lo tru bok eng zong kan chomani chu wang chuanin apoi khop mai kan police tam tak hian fit lo phat thu om lo dik tak chuan training an kalpoin kan minister te PSO then khat chu zan khat chian riak aming chu ka soi lawang an hong le training ti mi lo certificate zukla amle chu tiang te su minister ten kan ti du chung chuan kan police te fit thei don an ni